Ga bona ke ira video hela bo itse gore ke tenegile ke abe ke tenwa ke kgang e leng gore ya iragala gona na it has been there all along here and kgang ya teng it just concerned me wa bona ke na go na le situation e leng gore we find a lot of women ba banyenyane ba e leng gore ba hetsa from 5 yana le ba hetsa from 3 banna le bana you know ba majita ba tlogale ke bitsa re tota Modimo tota la be le tlogelang bana ba ne le ba le tlogetse le bonela mo teng a bona. So this issue ya concern hela thata because ha ke re ke a kokotanyana kana majita ba re ba kokota o itlhela gore koko o ro a tsena o itlhela go teng no e kana nna ke na le ngwana kana ebile ke na le bana ba bona be re tswellana be kgang ko pele kwana nna dingalo tota e nna dingalo gongwe ke no wa iponna gongwe o sena ngwana o itshimolela go tleng ba bona. But hela me issue ya me ke kgang ya gore bana ba issue one of the issue but most of them I get lotlhe most of bana ba tsana issue ba tlhola ba na le mathata ao ha o tswa hela from 5 ya la re from 5 ngwana ke bzore sentse na hareng kgang ya go yana e bua go a santse a tsena sekolo ile issue what happened ba bona ya no ga di temptation di dintsi ha nke ka motshwapho so ba bona mme kgang e leng gore nka e bua go gore how is gore how is experience ya jolo kana experience ya gona teng tota batho mone tsena hela everything is free nowadays so free tsena la mo interneteng o go le o itse gore ha mfano le wa go founela gore no re tla kopana hale gore re tle a ke re wena gape tle botsa wa ke kganya ya influence ya banyana ba gore no I want to try this I want to experience this akere so ithute tsena hela mo go mmone because ha gona puo ka go rutang gore go no a teya gotlhelele ke tle ka re ke bua le mo my cousins gore ha ba simolla ba buele nna gore ke gongwe ke ba head tips hale why a gona po tle a le sepeleng because kganya teng tlhola le bohitla tota ona. So how lo one hela go tsena mo interneteng o ithute ke a go kopa because so santla ha o kopa le mfafu ha le se le ira le batla go ira tsa condom e nena o etsenya o itse o e secure gore nyame ha ke a o nne sure ka story gore ke a etsenya re during the process o no check gore a mme mfano o ntse o etsentse kana ya after le hetsa wa go check wena o entshang wa go checka gape gore a ya thubega kana because ha e thubegile o ka itse gore la go ira o ba le itse gore no le tsana se pateleng ha le re cha sengonyana because akere by then it bo o iso batle go nne le ngwana akere so ha ke patlaganye le gore o nna le ngwana o sa itse gore ngwana teng o irege tseleng jang wa bona ithute ngwana issue o hetsang go mo ke a itse Saturday ha nka batla go ha ka go tlogela hela o itse a nna hela tsena mo Google hela go golela gore go irwa yang o ithute ha ke batla mo gore ha o itse gore what happened just happened it was a mistake a go rutsa mo dikganyetsa bo it was me o ithute before because majita ka bontsi go na le ba le gore ba na le pelo ya go ruta gore nya maybe a go take a tsa sengwe slow a go ruta gore go irwana bana a nna patient to you but ba e leng gore le tloa le bagana eish ba le direla story because kgang ya bone ke go le swela hela one so kgang ya me ke gore ithute tsena everything is free mo interneteng ithute please ha ke batle mo e leng gore o nna le ngwana o sa itse gore ngwana gago o nile jang kana ithute motho wa Modimo ithutela o tswa mo dingalong dipe gape bo nna o itse o play safe o itse go re no checka o check ke a go kopa please ebe go nna le ba tswala matlo like hey o tswala matlo during the process o bo tswala matlo la gona le batho ba ene gore ba they just came here on earth just to destroy so ga ntse a lona gore o bule matlo no checka gore a nne go ale santse re le within kana ya because how ka se go check o itela ba fu gona go ntsa parcel a ba tsena hela a itsoro ba tla go bakisa make sure gore o na o checka gore a mme santse le teng kana ya because how ka se go check what happened so di tshube ngwana di tshube please di tshube